Ibyo bitego muvuga twarabitsinzwe, Ubudage bwatsinzwe ibitego 7 burakomeza, FC Barcelona itsindwe ibitego 8 irakomeza mu irushanwa, ariko ntago abafana bavuye kuri equipe n'andi makipe n'ayandi. Iki gikombe cy'isi Brazil yarasezerewe, ariko ntago bivuze yuko Brazil yagize uke umufana wayo yavuye kuri equipe. Twebwe rero n'ubundi nk'ibyo nababwiye, intare ntago igisinzira, kandi umugabo uko aguye abagomba kubyuka. Ubutumwa ku bafana ba APR FC bose? Ubutumwa ku bafana ba APR FC manda gushimira abafana cyangwa se abaperezida b'amafani club yacu tubamo, akamana mbere ko ikipe kiri ku mutima rwose. Ikipe iracyari ku mutima. Handitse namwe murimo murareba cyangwa se n'abasore. We love APR FC. Iracyari ku mutima, ntago nzigera nzayijya inyuma. Zayijya inyuma rwose. Bagira ikibazo ndacyari hano, iby'ibitangazamakuru bivuga ngo Senderi Kanombe ngo yagiye kurahira muri Rayon ni ibinyoma. Yewe ndacyari umukara n'umweru, n'iyi imvura yagwe izuba rikava ntabwo nzigera mva kuri equipe yacu APR FC. Urakoze cyane. Sinzi niba nabanza gatanga nomero yanjye kuko abantu bamwe mboni 078 26 63 5. Umuntu wankenera cyangwa se hari n'indi nyunganiza nkeneyeho yambwira ni Senderi Kanombe. Ndabakunda kandi mwakoze cyane. Ciao ciao. Murakoze cyane. Hanyuma uyu mureyo ahangaha handitse mu kino mbere kugira ngo ntangarize abanyarwanda, nagira ngo mbanze nshimire umukuru w'igihugu dushingiye kuri aya magambo. Handitse ngo thank you President Paul Kagame. Thank you President Paul Kagame for everything you have done for us. We truly appreciate. Yes, mu by'ukuri turamushimira kuba tugeze aya masaha y'ijoro turimo turatangaza nuko ari umutekano uri mu gihugu. Ibyo nabyo byari bikenewe ko bitangaza imbere ya kamera. Ikintu cyakinzanye ahangaha rero no kugira ngo tubwire abanyarwanda ikintu kivuga ngo umuntu niba arica akabango afise pura. Igisobanuro cyabyo cyari iki ngiki. Iyo niyo pura. Iyi niyo pura. Ni iki cyari ndaje mbasobanurira do kuntu gahunda zimeze. Kano kanya Rayon Sport niyo kipe mu myaka 10 ishize itwaye Cecafa Kagame Cup idatsinzwe n'umukino numwe, itananganyije, itagiye no mu mapenalty. Iyo ni Rayon Sport. Byaturutse kuri po Rayon Sport do kuntu map yayo yari imeze. Rayon Sport ikinaga baro zayo neza bisanzwe ihererekanya. Twagerageza kuzambura muri Goromaria tugasanga yakoze urukuta, dore aha ni mu kibuga cya Goromaria ngiki. Muri kukibona gatatu kandi dore yari yakinishije 9-1 systeme dore ngiyi, dore gatatu wabo 4 5 6 7 8 10 na kabiri bose bari bagacunga n'imipira yambukiranya yagera mu kibuga cyacu baro gatatu zigarura. Pura twari dufite ni iyi rero tukabareka bakaza mu kibuga cyacu tukabambura baro tuzicisha ku mpande bikarangira kano kanya dutsinze ibitego 2-1. Iyi niyo pura rero abanyarwanda bajye bumva batagoranye badatinze. Iyi kintu cyo bavuga ngo dufise, niba umutoza yarafashe ikipe akayifatira from nowhere agahita afata abakinnyi 10 bashya agasigarana abakinnyi 2 akaba twaye Cecafa Kagame Cup 2026 adatsinzwe match nyine. Pura mufite pura turayifite ndayigendana no kuri match ya ile ya KVZ nayo nari mfite indi pura kitari iyi ngiyi. Iyi ni pura none nafashe ya finale. Ibi mba navuye mu ngo nabitekereje uko match iri bukinike. Goromaria yajira boroka ikajya ataka gake kisazaza, twe tugacujya ku kuma okaziyo makeya twabaga twifitiye tukayireka ikishimisha. Witwa